در پولشا چند قریب یک سال چند خمه اونجا کار میکردیم زندگی میکردیم اونجا قطعی برادرایی که شناسیدیم اونجا برادر تاجیکی قطعی شناسیدیم چند تاش در مثلا مسجد و در مسجد قطعی شناسیدیم وقتی کار بار میکردیم و ما را گفتن که همینطوری اسمشون مثلا با اسم سلطان و با اسم دیگه اسم زیاد بود میگفتن که مثال میگیریم بیایی که این کارا فهمیدیم که سبب مقصد این مردم چی بوده آدمی که در اونجا جمع شده بودن و چی سبب چی داشتن مقصد داشتن ما اونجا چیکار کردیم ما را پرتفتیم برفتیم وای پای کار زندگی ما با خاطر زندگی بهبودی ما رفتیم زیرا که در وطن مثلا به زندگی کمتر برای ما مشکل بود بعدا ما که یار از ما رو گردوندیم برفتیم با گپای ما باور نکردیم گپای ما رو گوش نکردیم مثلا دعوت‌های کوچک بود که مثلا دعوت فریبانه بود که مثلا چی می‌کردن ما یارا چی نکردیم قبول نکردیم وقتی که ما از پیش یار رفتیم با یک هر چی فشار می‌آوردن که شما رفته دیگه تاجیکستان برگشته نمیتونه که مثلا در تاجیکستان برای شما اذیت‌های سخت انتظاره که مثلا میشه که شما 15 سال ترمه کنه حتی هر سخنهای چی میگفتن که شما را اذیت سخت میتین وقتی که من قطعا یک چند قیس دادم از اونجا برمادم برفتم ما در دمانی که یک سال چند ماه که در اون رسته در پولشا بودیم فقط در مسجد زخودی میدیدیم شب معرکه میشیم گفتن بیای این معرکه در اشتراک کنید خیلی ما از معرکه در رفتیم ما فکر میکردیم یکان چی برای مثلا چی تاجیکا که یاردم میکنه همین چی که ما با منفعت خود به دستی تا که یک چی برای او خوب به دسته بدن ما برای او خوب است بدن ما برای او خوب است مثلا میگیم بعد که ما فهمیدیم که رو ترک کردیم و برمادیم رفتیم همه ما یکان تا ما اكو دولت اوه که با فکر من خودشون بیزنس داشتن کار بر داشتن وقتی که قبلا گناهاشون نه واقع خسته نه گپ میزنن چون پیش گام نمیزدن مثلا چون این کار 5-6 سال پیش همه تنج بود که تاجیکستان کمبودیش ندیدن اگه نه واقع اوجه که کار که چی کردن نه کمبودی دیدن اوخه گپم افتا بعد ما شده نمیشه خا گناه کرده کو گناهاتونه دچی باشه مثال خیر رفته برای دب شنه کدام رو فریب نکنیم گرجانی کدام دولتی باشه همه خیر هم رو کم برمادی کو مثلا در ژاپن میلیاردران گناه کردن کازی چون میکنن که او یک دولت پیشرفته جهان ای بگیم کازی چون میکنن این همه قانون در همون جرام کو الان ما که میگن حزب قور بالای یعنی یک قدم کو از اکون او کو بیرون نمیمونن یک قدم از روی خدا رو گپ زنن کو پاپرا بود بکنن بعضی‌هاش باید پدرشون میبرن نمیرن با جنازه ها را که زکان نروشت میکنن از زکان تو ایشون نروشت میکردن او چی نیست کار نیست دانا اونجا هم زکان دنجه ما هم زکان همین پیرو شش دگان هر یک کاروی میکنه یک کس میبره اونا در قصه مودم نمیگن که مثلا ما باید که در فکری مرده باشیم بنده مرده ما هم میبریم او هم میبرن هیچ کدری دنیا نمیمونه با هم خاطر هم یک کار شیعگی یک کار خدا زدگی میکنن بگذار چیکار میکنن من با یگان تا کار ندارم نه که ما برای آدما را نباید چی کنن با دولت کاردار کنن یکم برادر کم فریب خودگان مثلا میگیم یگان چی مورا یگان کس مجبور نکرد او فکری که اونجا میگه که مثلا مجبور میان اذیت میتونن میزنن تو مجبور میان که بگه اینا ما یا درست که مجبور گپ زنن که نه همین کدمش هست همین کدمه میدونم که چی پلاژن داره مثلا کدمه که دختر داره باید آدم اتکلیتا باشه چی مشکلی داره چی مکتبای حرام دارن چه فرزندا را ایران کمی برورن کسی اومدنی است مرحمت کسی اومدنی است اصلا هیچ که چمر زورا هم نمیکنه به خدا اومده مرحمت نه اومده برای خودتون میگم فرزندا تو ایران کمی بره پشیمون میشه که بعد فایدهتون نداره بیا نه مثلا همین مورم هیچ که مجبور کرده نیست خودم نخواستم درش دیگه در اوجا مثال میره اگر اینا مثال میره میگه گریزا او سومه او را میتیاند کو مثلا گریزا پلی میتیان کو او را عین مغزی سر 100 برابر کو میکشن میگیرن او سومه او میتیاند او جای خالی نیست که خیلی آزاد باشه او را زندگیش چیه همه که مثلا نمور اعظم میرن نمیتاری میرن هر چی فری میرن ام پیشنمو ایرجو چون تا تو مرد در اونجا گفتی که با بیسویب در بیسویب کنه مرد یا رفتن نوروز کنسرت خیلی اکی نه که آدم تو انسان کافی رو اون مسلمانیه این اگه با فکر خود چون نکارشیه شیعگیشون نمعلوم شده من همین بعضی امرا بعد در چی دیدم تماشاش کردم همون زبطی امورا همین یک زنه کیسوی روی کرد و دیگه گفتم که یا را گفتن شیعن یا شیعن نسته شد دیگه انا همین ویدیو که همون در نشون میده همون آدمی که
когаз рӯй мекунад ҳам видео рӯй кунад ки ана бибинанд рӯтуна сиёҳ накунанд дар байни мардум ки ё тоҷикистон ҳеҷ гап нест тои вақте дар тоҷикистон хурдан дар тоҷикистон миллиардер шидан гап набуд анав ака ки ай байн рафте казино да бозӣ карде рафте карта заде ҳама тухо ака морам одамем ака гов нестем ака нохундаам бошам алҳамдулилла какам чени худам савод дорам ҳама ту мисол казино карде карта да пулотуна бой доде вақте ки ака бакун заде навхесем ака давлат сиёши чун тои вақта набуд ҳама сехунагӣ чорхунагӣ чанзанӣ дошти давлат ҳеҷ гап набуд ду да давлат ама тинҷи буд гуфти гапо фарзандотун дар тамоми давлат рафт хунда гашт омад ба тоҷикистон дар дубай рафтанд дар қатар рафтанд дар покистон рафтанд ҳама ҷода ҳама хун гашт омад ҳеҷ гап набуд нав ака ҳами 2 сола 3 сола хестиан ака ба давлат ихел давлат охамо европа ҳам нигаҳ мекунад положение тоҷикистона ки чӣ гапай нигаҳтон мекунад ба ҳам хотир ака ихеле қатъи во мегӯм ки минимум 1 сол 2 соли дига чанд нафаре даш ай байни хучуку бармегардан миён яъне байни хучу бармегардан миён ман худам омадам мисалан он нафаре мегуфтам бара нормолта кашида дар сарат намемонам бояд танмол надозӣ бояд ки картае ки мисол маҳқули тирай вора напушӣ ки то террорист бошӣ ягон чи нест яъне дар ин кӯча ҳар кас озоде берумол мефурад берумол бугар учан гуфи чӣ гап нест гуфи шумо гуфта оҷа ҳам хеле мекунанд ки бовар мекунӣ баъзиёш ҳами номи тоҷикистона мегирӣ ку қадид штагия мехеза мерава на ба дараҷаи тарсидагия ба дараҷаи зур шумадагие ки охир мега ҳамик мега ё ҷоштан бало дар сари мо ки ё умадан мега мо гуноҳгор шудем ки ё бисёриёш ки ани тоҷикистон рафтагия ҳамаи ҳамун бизнес дошт мақсади кор рафтагиян ки неми ягон сум бикунем хуна бигирем кабираи қавраи балои бага азотаку имзои хучуна ҷамъ ку анам чанд азое дори ку бигзор имзои хучун бошад ина ба бубине ки чанд та азо дорад анамҷа ку аниқ мешавад азои чанд касан ана ҳар кас бига имзои мисол дар тоҷикистон мо ҳамон паспорт канем баъд рафтем мисол кадом давлате ки бошад бигзор анамо имзоро бигиранд бигӯянд ки ку нигаҳ кунед шумо чанд азо дорам максимал наку 10-20 нафар мумкин 20 нафар ҳам нестану неми 10 нафар бошанд имзои хучун қад ки ҳамун сагое ки ака хучун қарз доштан кабири ака той неми кая ҳами ба филм чанд сол ҷаи тоҷикистон бурбадаги тои вақте чӯ иҷода ичи нагуфта ку бозор дошт магазин дошт ҳама мошинои қимат дошт ҳамаи фарзандош мисол хурдан гаштан мардуми тоҷикистон мисол хай аку ҳози алҳамдулилла хеле боз хай беҳбудиш хештаворам кабири документ дорам ҳеҷ ка дига надо фақат кабир байни худ шудаш ростомадагӣ нестанд ки мисол ҳами як малайзия туристо омадагӣ буданд як ҷамъияти бигем ки қуръонӣ буд мисол қуръонхонӣ буд мо рафтем ба як зана ки чечен қатӣ рафтам баъд ма қатишам чечен месол хам ту гап назана баъзан вақт ҳами кадимеш буд гап зад ки чизае гуфт ки фақат кабируфо кадимеша позитив додан қабул карда буданд дар полша гуфт чизае ҳами кабируфо ҳозир чӣ доранд ҳаму дар ҳаму ҷамъ мисол фақат кабируфора метиянад хеш табори худша дига ягон нафари дигаро дӯстгирӣ наменам кира онҷа байни худчу сагушкан тоғри намегиранд айдис чӯ ҳичи намеёяд ягон корам карда наметавонам инам бо мегӯм ки ӯ ака гуфт ягу кабир яку дар гӯши фил ховаёли ӯ ака гови кунҷора гови гишта мегӯянд дар ховаш кунҷора мебинад ӯ гов ам хеле хов дида ки кунҷора мехӯрад ки ӯ ба мақсадаш намераса ман дар ҳамун ҷамъ мегуфтам ки и худо бизанад и ҳизбиёра ира як бор як ки буд фантамас мегуфтанд номша онам ба фикрам ҳами чи қатъи кор мекардан ира ҳамун масҷид даъват кардан ки биё гуфт барои чи садақае мекунем чӣ сум бояд ҷамъ кунем ира сабшае нависта ки хоб дидам ки бармегарди гуфт тоҷикистон дурӯғ араби во фаҳмида буданд ки мо мерем мо нагуфтем гуфтем мо бигем барзиди мо сразу ё ягон чи мекунам ки мо ай полша дига ами европа бурмада намедем мо ҳами мегуфтам фақат ҷа исми хори мегуфтанд фаҳмиде навистанд ки хори дидам ки тарафта накуне ки якети тоҷикистон бура мо медонам ки бураман ман медонам ки ё бураман ку як шарминдагӣ мешавад ки ман мегӯям ки иқа озод буде шумо аку мегӯям мо дар ҷа шоҳона зиндагӣ мекунем о шоҳона гуфта ки ё бураман ку уҷа баъд пазор мешавад ки чӣ зиндагие дар уҷа мо ба чишми худам дидагим азобе дар уҷа дорад ба номи худо саг надорад дар нами тоҷикистон 1000 сомон биёвӣ ку 1000 бор ку ай ҳамун фишорое ки дар боло ай уҷа ҳастае ку ай уҷа да хуб аст як чие ки мисол ай закони орам як қадам берун бурмада наметуни ҳар каса бо ватани худаш чия ду оила якташ мумкин ки тичени моҳ биёя якташ фарзандаш гуфтам ҳомиладора буда куна ӯ худаш баътар биёя мумкин ки 2 моҳ букаша ҳамин ҳар бародаре ки мисли мо мисол тарс будагиан чия ина мо алҳамдулилла дусе рӯстигами ҷоим ягон чи барои мо фишор овардагӣ нестанд ягон чи кашокаш нестанд
خیلی بیا الحمدلله تنجیه یگان چی نیست یه با همین آزادی در خونه خیلی الحمدلله اشتگی تنجیه شد همه در اخیر ما گفتنیم که یگان فشار نیست تا این روز دنباله ما یگان فشار یگان چی ما ندیدیم